U prelepom fudbalskom ambijentu na stadionu Mačve pred oko 3.500 gledalaca snage su u prijateljskom susretu odmerili aktuelni šampion države Partizan i ekipa Mačve. Po rečima starijih sugrađana koji su pratili Mačvu mnogo ranije, kažu da je ovaj susret podsjetio na nekadašnje vreme provincijskog Urugvaja, a i rezultat na ovoj utakmici opravdao je takva podsjećanja. Mladen Ilić je, iako jedan od najmlađih prvotimaca šabačkog tima, pokušao već na samom početku da iznenadi golmana Partizana. Da će Mačva nastaviti ofanzivno potvrdio je i Mladen Dragićević, koji je iznenadio golmana Petrovića u 12. minuti, pa se lopta tako po prvi put našla u mreži šampiona. Partizan je zatim zapretio udarcima najpre Smiljanića u 14. a potom i zabije u 25. minuti. Mladen Dragićević je još jednom pokazao svoje kvalitete šutem u 38. minuti utakmice. Samo minut kasnije lopta ne stiže do Šćepovića, ali zato u 44. minuti Miletić odlično šutira ka golu Petrovića. U nastavku susreta prve izmene u oba tima, a Igor Pavlović, nakon samo 3 minuta provedena u igri, matira golmana Radišu Ilića 2:0. Partizan je još jednom pokušao preko Smiljanića, a Mačva uzvraća udarce Milinkovića. Mohamed Zabija prvi put pokušava da ugrozi Radukića u 68. minuti, a potom uspešno izveden korner realizuje pogodkom u 80. 2:1. Do kraja utakmice šansu su dobili svi prvotimci Mačve, a Zabija je još jednu priliku propustio u 83. minuti. Utakmicu je odlično vodila šabačka sudijska trojka Stefanović, Đermanović, Dikanović, a jedinu lošu sliku ostavio je crveni karton Milana Smiljanića 3 minuta pre kraja utakmice. Ni to nije umanjilo sjajan spektakl koji su napravili navijači Mačve i Partizana, a pre svega ljubitelji fudbala koji su juče bili na stadionu i tako pokazali da se na fer i korektan način može navijati i uživati u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Ja stvarno moram da pohvalim prvo ambijent koji je napravljen na današnjoj utakmici, s druge strane ljudi koji su došli u velikom broju, koji su bili izuzetno fer i korektni i na kraju da pohvalim ekipu Mačve koja se danas predstavila u izuzetnom izdanju i da im poželim sve najbolje naredne sezone. Puno igrača iz Šapca, iz okoline su bili veliki igrači i u bivšoj Jugoslaviji u prethodnih 5-6-10 godina. Mi sad imamo jednog veliku nadu, koja je iz Bogatića, to je iz okoline Šapca, tako da što se tiče današnje ekipe, vidi se da je jedna mlada, poletna ekipa, da jednostavno imaju veliki potencijal i ja im želim svu sreću i sigurno ukoliko nastave da rade kao što su igrali na današnjoj utakmici, sigurno se njih očekuje i plasman u viši rang, a samim tim i u odlazak od neke od velikih klubova, Partizan ili Zvezda. Pre svega da se zahvalim navijačima što su došli u ovolikom broju. Treba doživeti da odigraš ovakvu utakmicu protiv šampiona države, da pobediš. Posle jedne možda i loše partije koje smo u nedelju pokazali u prvenstvu, pokazali smo danas da imamo kvalitet i zasluženo smo pobedili. Utakmica je bila, videli ste sami, neizvesna, dali smo sve od sebe, ipak je to šampion, prvoligaš, tako da mislim da smo pružili jednu veoma dobru partiju i nismo razočarali našu publiku. Pretpostavljam da će ovaj gol ostati upamćen kada si ti u pitanju i da ti je ovaj gol posebno drag. Jeste, posebno mi je drag. Ja sam i zvezdaš veliki, ali dobro. Veoma mi je drago što je ovako ispalo sve i presrećan sam. To je bio još veći motiv da daš gol Partizanu? Da. Mačva se već okreće svojim novim takmičarskim obavezama, jer u subotu Šapčane očekuje teško gostovanje pobedi u Beloševcu.